Sumakawa. Dungdungan na to ba marayaw in hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huffatil jannatu bil makarih. Libut insulga sin kahuhukawan sin manusia. Libut insulga sin kahuhukawan. Oon malingkat insulga. Hoon bihad to insulga. Hoon kaibukan na to insulga. Sumakawa lando inhunit magsud palawm sin sulga. Sabab mayta lilibot singkatan kahuhukawan. Di kau makadirect palawm sin sulga sa hinggay katan kahuhukawan ini kaliuhan mo. Mahunit magpati subok. Mahunit magjihad haran fi sabilillah. Mahunit magpakwa sin alda mo magsarak kakaw karna sin Allah. Mahunit tumunay sin 5 waktu sa bahayang. Mahunit gumawa ding habay madto kang katuan manuntut ilmo. Mahunit hibihin ta in cellphone ta ring ha Facebook umukab kita pa Quran. Mahunit in akuhan ta madto kita pa ina ta adlaw-adlaw mangayo ka maapan tumabang ha ina ta birrul walidain. Mahunit ingkatan perdaakan sin Allah karena yan kita niyo siya sasat si syaitan. Dengan sebab yan pila hadyan dengan mga beriman. Nagbukol beriman. Ingan niya Muhammad anak ni Abdullah. Ina. In ID Muslim. Sa timilahakin imam dito ha masjid. Nanawag-tawag hayya ala salah kari ka magsambayang kita niyo. Inhi Muhammad anak ni Abdullah ri mo kakitaan madto pa masjid timindog sin 5 waktu sambayang. Naamo na yadto impagtawa kun makare. Amo na yadto impagbasahon sin Nabi kahuhukawan. Hinanganaain sambahayang sabab ini nireng hamang hikasod mo palam sin sulga sin Allah. Bangin sambahayang yan gimaan na kay mo. Denghan insya Allah hambok na yan lawang hikasod mo palam sin sulga sin Allah.